soy pura Maria a tengo facita Meisio Masi Soy Padre Mía soy como Mía porque es un gozo kaya usi ya soy ella soy ella Menyo kung iya sa katalo kung mo malo soy como Mía malo true mucho como Mía hacer la Maria si de katalo katalo ya se vale de petición malo Grazie Maripio, le ala si Maria. Grazie Smith so Maria. Vice Chase so Maria Patala Fatal Paula. Salako let scan and I can see all of you guys watching. Yeah, send my foot and lay to work for mau. Sana le lay to you Fatal Fat. Rasel malo pile vai Fatal Fat. Lise K Frost. Sì, molto sera. Qua oggi alla fine sera le so io. Guarda casket so Maria. Allora ma fuccia mai da Fiona Brenda una awelua. So ka ko pe lima ya ka ko Brenda ye. Brenda una Brenda awelua. O Belinda this. Oh. O Julie Wong so Maria Fatalo Fatima Malon ma fuccia mai leone and Eseta fai. Paya isu Maria Stacy te o ngai isu Maria. Abines Junior na mula malo polong le pen Fatalo Fatima malo la. Leni Fola malo Matao malo ket pak sok isu Maria. Seka wicha palsa salam malo ochoa masa mo PIT. Le Maria ilo fionga. Yeremia and Pai masuk sa ibu Maria Fatalo Fatu tai yono pai lu malo le lenga Filipili Fatalo Fatu se walunga malo Barbara malo Clarence so ibu Maria mai ar marka ko pesi dia picha ba peti malo si su oklingon pesi ole pese sa uswina ya ele fionga ya afamasanga sem no mineta supoanga ya ole ngol pesi le ole sa motu mau ole pesi fuka o kia ngafi Ya, olo ilunga ole YouTube ole Sam's Music. Ya, ai si le foi. Ya, mana ia foi fata tunga nei tamari I ole wa. E fai musika ho ita tu sa mo. Ya le foi tang foi tu le malanga YouTube kasi masinga le wa kasi tu tasi ya malo Sam for after for after fat nga ia fat tunga foi mo I inga. Ia o se tatu tunu, sta mari fe o le fa ya unga musika sa mo. Ia au nei taimi se lau male iwa o le tatu sa vali vali. Ua le vali po ke su re mako. Ia malo non sa. Malo lava fa malo si. Ia I tiute ma fai vo nei aso. Ia o le afa ia se kako fa ka lo fa o te masalo. Ia ele le ia le kako sa o lo siu le ponat. Ia ele umis kako ona o tulanga o le leva le fiafi. Ka whenua I atu, ia I tupu matamari, puna o fo ima tūla toa si o tātua tunu, ia I so se paengo neke lope, pa ia whata o to oto sa moa I ona tūlanga whaalupe, ia ole anunu atu whatino tau sala I re o Yesu whamtalanga, ai whamalom whapilo I atu whaturi matu maloro so I fumanuia, I o sa moa I so se paengo neke lope, ia ai matua le tuu se whatalofo I pa ia lau whainga luenga te tofia le atua I so se whatawhai taulanga, ma lo le so fu manuia ma lo fo lau pa tai fai talo ia bi ia le li ila auto pito la au fo I mala auto lo pito va ia le nga luenga fita I tunga ia o le tali o le va na fituna fa no manu wa sa mo I so se va ngol neke lope pa ma lo le sai ia ta mama tina o mai o ko ma lo la vale e tap wa I fo lo le sai ia auto nei ma tu tu a ma tu ia po le la wa sina fo o se tato tunu ia o fese vai ngol nei ke lope o e mai mo mai ai ia malo ale ono sa ia le li o to fai wa fo ele fai ngo fie ia o to lava na sa le nga su tai tai au ia le o ma to manu ai ia ma ko sapi ma o mali ma ko o I fariseu ia ma sapi ma o mali ia la o to nga le nga sa ko ka wasa mali nga su kai kai au ia nisi o le wa
sanga mai fo ia po uli ni si o tu a ia sa la tu tau mawhaia mai nei vai le fita nga le ka ko pakpakia ma ka ko fia le ko vai mai ula ka makai ke ula ko fa le lua ka la ioi ia o la so fa pengi o la ka ke moi fo mloka ie sa mo ka ma fo dele a ka pa ko ma kwa ma fo ia swing o le olanga o ina faia e le faia sisi na fai mai lava na yo tato tua sa papalu lava i lima ia markulanga i makiva fa sanga i sa fio sio sia ia inga ia nei vai tau ia wale o ko susu sai pe o por sainga wale o ko kusa so o ke mingi wa ayar povi a ko ka ngaka wale ko kufa e le pio la so a mo o se mai o nga se o nga mai o i e tufa lava kufa lava ngai ma ko sa mativa fa sanga ia ngi vai kau ia me ka iro ye ya la ka vai sa mo ia ke le pusa isa ia me la wa ye a va ko la povi a ko po la wa la nga povi ia me fo io pala malo ia wa va ko ai ko kasianga oi wa a maka on ka ko se se mali o langa sa ta to mai ye ia ai le tio se o swing o le o langa we have to go with the flow ka ko wo swing o le o langa ia ai sui fainga ai tu mafa mai ia winga lava ia soi fuanga lo to soi fuama o lai ia malovi ia le ri fafkai le atua ia le fu to se fanua ia tulanga fu fa tam swali inga sa fa ti mai ia au mau ia pe upu fai nga tai fale langa fu inga luenga sa fe ngai masio tato tunu nei yaso ma nei vai yaso ia o le waso lulu le waso lulu ma to nei New Zealand di ia le alofa maleanga le o le atua le ia se vavi le se malosi o ia te oe maro ngi fakau va ia pe ho nga a fia ka ko mai le tino ia fa pe fo mai mo mai nei tanto tama i po se si lava tu a mat tua ia pe ke kala vo fo ia a fia oe mai le tino ia po fa ka ko lia fo la po si ko fanga nei tu langa fo ngase ia tau tu na le sa ngale move out fo mai ia malava le malo longo ni vai ka kele le process food no kelo me ai fo ni fai ia wa more convenient fo dele wa sawa i mako inga le kau ke vai ko isi suka laki fai mai isi atu o la la yo sai mini o pese me fo le nga wa fai ngo fia ya ka ko ya wo ai fo mo wo i mo me fo mo fo i artificial ko se fo mo fai e o fo la au ka pisi o le la sa wo i mo me plastic nga wa fai e o fai ngo fia la nga mo ka ko wa mele wo i ye o le sele a to lima se fulu ka le fai sa vadi ye o kula ngo le ngu e fa penga o isi wa maka me fa long kuro kingo wa le o te tusa so o le mepi ko sila le ka wo o lo so fu malo lo ina le o ke lo fa ko ngo a pe se lu tau fu li o a uya so bumba o le po le sila o me ai lo kan ma nga wenga o kam fa ya avoid ali me fo le lo la ko wa fi fa ka le ba mo fa ka le me la nga fo mo fa ka e ma kwa fa ka ma mo me fruits mai le apple le pea o le modi ia fu e ko le ako wa ya la nga la ko ya fi fa lo o nga fo i ke faia inga o faia inga so o ia le mele o isi aso e pala ka ia ka kiwi fruit ko le ako ai mo pese masangi fo le ka ke la ko kalu fa lo ale ia me ai healthy vai ai umalo ai lo vai mo e ke fa lo ko e mo ite malo si e ke fa lo ko ngai ke le so i fu malo lo Usa ke maru si ke fa lo ko fo le ia o tala na fa fero ia tu o to umo le fo ka mai lo ko sa ia o le la watu lo swa fa fero ia tu le tu la le fiafi malanga fa alo ia malanga fi fo i tupu matamali o si o tatu tunu ia e to te fi fo ia ma futa mai le fiafi o lavo o tatu tu lau ia ile se ku lau fu ngai fa pe ia fa ta ia fa no mai o lo taimi le taimi ia ka ko ke mafukai matato tal noa ia sua fo le aula pauka ma sua le aula pakai yo ani la ngonda mani manatu ia ka ko ke fa so ia ma wai fo ia nai ma fo ngari le aso mle aso ia pe ka ko ke malo roi ile ma ngava mi nga wenga ile aso mle aso la ka ko se e ile fa mo ka wai yo no botato ia fa inga tau sanga o afele le aso so ko so ka ring o le fenga lunga e behind la so o ka lo makua o ka po inga si lo makua o ka lo makua fo sko inga weekly ia o leo te va ai atu e le fa mo fai le asfara ile nei asto na nei e le fa mo fai le va yaso le la so fu lua
ai tolu fa moe moe le ai ngol fast ma fa moe moe lava atato e fai le vai asu umal vasu kua ia langa leu ka ko kisi mas so I'm a very busy man o a ma ko yo pisia roi o logo manga mo me le se kaimi nga ko manga mo mai ko le se kaimi ke masalo te lo tunga ko ke karia ko se media kasingia so ko o fai ro ka sa ko fai ku si me nga le ka fa ba popo fo ia ka fa sala langa ia ma le tūlanga e ia fo ia me pakinga ka fai runga i o le o ka ngoi push marie le sia YouTube live fai ia markelo mau mea so o le ala la ka fa sisi langa alva so nei las fraile astona i malas vas fo ia nga ka wan fa lu atu mo fa manino atu ia o fo ingi ni ke valo fi ngalo mala mai mo mo ne fi o nga ka wa kele ta woni vai nga mo mamaru fo i stato tu ia wa le ka ko ia fai unga ka usanga ia le fo mai le sabadinga umi mai sia ia le ai ngol fast ile la lolangi atoa ia o te masalo ma ko fongo muri sa fai la sante nei ia o fongo muri le ko ese fongo o ke ia lo fongo ia ai lo mato fa mo fai ungol masina nei ia ke masalo fo io se avano nei ia ilo ia fa ta va ia maka ko lava ia ka ko ke fio fo ta ia mo ka ko fa pe i se fa ka va ia mo molia ko fo fa tai tele lava ai nga umole fast ile la lolangi atoa mai lava i Alaska se e pa ia Amerika ko pa i mai wa i matutuila mamanua ia mai fo i o Europa wa ia pange ina i sui fo o fast ia va ngola tunu ia mo o i sala elu ma Europa ko ia pange le inisi ia fa solo mai la fo i ta ngai te mari sa mo fo i mai mo mai i sa fa felika ia konki nge ka ke lopo kanda po fele ia Australia ni usila ia masa mo o le nei tau sanga ma le la tau sanga e le o se sabaringa pupu o le ute mana tua le leo le aso rufu tolo le masina o November last year e peia fato atu po nafi sa fai ele mako tina ngei o se tina la po a kirengo fai mako ngei ia o le ute mana tua November le aso rufu tolo sa fai ele tina le denga malanga kwa e sa moa so o lo male nga November uma mako o la lo kala skiki fo mai lo malanga sa mo kai mi kongwa nga amaka mai lo nga var fu nga va ia pe mangu fo ko a wo fi le tulanga sa pa dinga fa nga malo ia ile la tau sanga e pe ia la fa ko aku po ngafi so aka ko kilo ye matu ia tonu yo ko a mo fo i vai vai angira fiafi ele fa ngo fi e ye ni si o ta tau sa ka ko o mai fa tasi ia va la var fu nga va ia o winga ia fa porkiki ia e wila vai nga va ia ai ro ia lava la ngona foi le ka ko lava ngisi or sa mo o ainga ia bo ka ko va ai el malo se mo porkiki ai nga palpala ia e mangungu ko a o fi ko ngol va no fo ainga o usum tu fa fine o le va o le nu o le tu malo ia bo le ka ko va ai na fa kai dedi o le anga ka ko mai le kirisi masi kongwa wa maka le ia ko manga kule sa baringa ngol fast e mure ko la fa kai tsa ifuno malava o le ai ngol fast la langi ia mal mamalo to la foi la kusio ko miki ke ukupe ia ma ko miki ngalu due e so se va ngol ni la langi ia ko pulo mai lava ya januari fa solo mai bo makua sa mai ya juni fai kala kupe le pasia yu lai au kuso se tema ia sau o ke chopa fa solo mai ia fai nga paloka ia le ka ko ku vai mani kan ia o le wa tur fai nga malo e ui lava ile moi no lava le ile moi le fidi ia so ia o fa pena se kala mo le ku fa tai tele lava i komiti uma male ai ngol fast la lang ya ko mai ya tsa nei mo fa tsa va ke sa fa penga lo to mo mal ka ko ke feo fo kai ma ka ko fa pe fo se atua ina alo fa ya sa mo se atua ina ale lei se atua ina alo fa il sa valinga e le o pongi sare langi sa valinga la tu o le winga lava le o porkiki ai a ko manga ku le ko paki mai Amerika o se kalia o atu nu uma kukuila mamangu a se ia pa ia ngengi usila e le fai ngofie e le fai se tangata sto tasi anga le ngai oi mai le atua o le kai mirenge anga le ngai oi mai le atua o le kai minge ka kire lo pola mele
awa sa kau ave lava ia le o fa ftai la le fa kai kele lava ia o to uma lava ia fa mo ia le tua ia lau ma anga kongi o lau lango pe sa e lango ta pua ina o tatalo so se vai nga e fa ia o le mba ai fa kele o sa e fa kele le sa o sa mo me le ele nga ngia sa ka fa makalanga fo ile le kaunga ele mafai ona lilo pe a mafai ona fa maria ina a o lo ko kasi e se ro fa fe kai tu po ta maria mai ka fo ia ia ma ko ma fa nga ngai mana ka kilo ke skaria amerika ma tutuila mai se na yo ta tu a ma tu a ile ka paki fo pe maruru ki munga e le mafai e ku rei fo lava le wheelchair e ka paki fo fo ngokanga so se fa mo nga o fo kai mo paloka e le mfinga alo ku sa mai ka winga au se karia amerika o new zealand tai mi fo yo lewa ang mai sui ka wa ele mawhainga ku ua ila lole le ngā pātia ma leo roi o le atunu. Le anga o le waku whainga malo. Ia leo ka ko laka kirisi masi o ke msana le koe kering ka wha porkiki. O le aka ko kala ngoai. Ia ba rewa o laka kirisi masi o le kaimi o le celebration o le whanau mai o le tato li whaola. Ia kaimi o le wha fia o lo ainga o mai le ainga ka ku whafkaya le alofo le atua. Ia ka wha me le kiki porkiki so le alawa umafungkanga. Ia wha malo wha aftai e i wha le fuingiu le lapa. O lau lava ngā ruenga sāwhai, ia ele o ia kia o se kaui. Ele o le fionga fo i pāle mbia mal ka peneta ma minska, fionga minista. Ia o le akua lava e kaui i lo kau ki ngā, i le nei tau sanga atoa, fea lava se vaenga sa kongi ai lau aso, ia wha manuia le atua, ma lo le o sai, wha whikai whai ta talo i pa ia lau whai ngā ruenga. Ia leo o i umal manuia taso wha moe moe, a la kako aku. La a maka kwa wha moe moe vasungit, ia au ko fei ko le ngare ka ko kula au ko ke mo ingis ai fa ia me ka ko ai ngai fa fa si silanga mo o le vai aso nei Wellington a ingo le fast ia le lau le fionga ia pesta ia feta ia male tau sala fo ia fetu o ke lo la se vai mo le so ia sefo le mo o uma ke wale ka wo ko so ba lo ba solini kama mai Malaysia ia e fasisilatu pa ia o le ainga o le fast Wellington ia matupu fo i matamari o le atunu o la alam papa au Porirua Lower Heart ma le vaenga uma lava lea o ko i le ai ia o le awhaia le tau wha moe le aso to ana i nei le aso 15 November e whaia le ono le afiafis e pa ia le 12 le vaveau ia o le venue e whaia o le Ledge Bar Porirua Numera tasi Selby Place o le ulu fale e luas furtala a fa pele fa ta wina sa ticket fa a so tai ia le numera ale committee ia pete ia langa le usau ia peke meli fo Facebook page ia feta pesta matalasi peke meli le Facebook le fionga ia fetu masina lupe ia po le uso ia sefu ia pe langa le usau ko ke fo ia mo fa mo la sto na nei ke msalo ko o le kou celebration muni fo ne tau sanga. Ia e pati ai le alofa ma le anga le leo le atua. Le waka ko ku vai i le fai unga le tau sanga o leo ke i roar ko mafkanga fukua i le ilevan koe amaka. Sa ian maftanga tuai, ia e sa le ai. E mako yo malama le lea la matanga to maftanga. Le anga nga amaka. Ia vidi mai lope starring o vidi elo sa mboe pare mia kuro fo i kawa. La fai kou fongo. Le lau ke roai e mo mule fut faftai le maftanga malava wiring kongi. E le fai ngofie ia leo ko kula i mai ia le la fai ko fa mo se le pai tsai ka ko mang malo ia male ke risi masi le toi so fu mal ka ko li faula o yesu ke riso ia fa mo la stona nei nga wai la kurunga o sau ticket e luas fu kala e mau le sapa sui ia pole chop sui and rice e fitu tala snacks and bar food available at Palongo Winga e no BYO e ke luaku te toni la luas fu tala ia e ke lumo so po se DJ wari lo ka mo se fa ili ia po se fa ili la varpa e por me foi la pese la fionga wata tai fono o to le ke le pese la fionga pesta ia o ko fa mo nga good luck man ia to fa mo fa un nei va yaso ia un masau fo i ma pui le ali ia la uma ia mo au muri au le tua ia ko fa mo nei va yaso e mal manguia ia e mo se di ingo le tua ia o le aso lua se fulu lua o le vai aso fou
auangi e misia fa moi moi lea po siva fia a inga anai tai o lii en matau aina anai fa moi moi lea auangi e misia ke masalo ke alu i ke masalo la wala wata fio mai matala mai au ia ole fa moi moi lea ole waka wako le ainga anai tai o lii en matau aina anai o fa moi moi nei wala au toi tau ainga malava polo mangafa ia ole nei ainga fale la tai fale asiu fale a lili salani si fale fa le pasa le panga motia tele satu paitea ia masa musu e wala watu ia e fai al tatou fa moi moi le aso lusful luol vai aso fo i le aso tonai ia aso lusful luol le aso tonai no November o le taimi e a matai le ono le fiafi o le nofoanga Manhattan tui sa mau i le e tuatusi iwa fatasi Dominion Road Mount Roscoe au kilani tasi o fatasi ulu fale tolu sifuru tala mea tau mafa e se fulu tala contact details ia po o le numero e whafsotai ia le fionga ia le ala i tango moa sa ngongo anai i le o lua fitu whari malima tasi lima tasi tasi ia pe whafsotai fo i le fionga ia anai Martin buia ole pula kako Blue TV o lua ona iwa o tolu iwa lima fa ia malito fa i malai ya asiata pio bauliko o lua tasi lua valu iwa lima fitu o kako avangoa le ia la rea ka kore au kirangi ka ko oro e pu en kako akakero le lefa yang mako fai me fa kasi mal pu o au ia kulufoi ai le ia se pu enga se maaka ia vai au ke misia awala ni e misia fa mo le vaso fo e tofu tala no fali ai manga ona sa ticket fa so kai vai nga dia ia peke medi me fiska ko lau ka ko vai nga le masika ko tu sa ma ba ka ko yo le ko nge au ticket oi ai le fa so ta nge ke wo fully booked ia nga la ku le tu fafo ia fa mo le vaso fo tem salo la walo fo lo kifi lo ku va ku le ia mana ia fa pere pu ia se rua ka ma ko fa vai malai po la fionga fo ia le pulo le tato tau ia e Blue TV le fionga ia anai Martin anai po la fionga fa fui mono lo wa vangoa la ngi ke la ko ia wa o kumalo ia e alu le chimo ke vai ile o rusi o ke vai e ku peka ia la fionga peka mo le ia la fionga ia ngai ia ai le ai Bawa so no fa so tai tai numero lu mo ko kunga ka ko fe do ia vai so ia and then again ole a fire fa moi ole a inga ole fast i melepone ole fast a inga melepone ia po le fast Melbourne a inga ia ole a fire fa moi ole end of the year celebration i melepone la fe la sto na i umal vaso le vaso ngakua la so luas fulu i November e a mata to fa moi fu tasi dos fulu tai au ai umaleono la fiafi faia le no fuanga o le Cranbourne Community Hall ia nga wolo o ko tasi ono tasi fitu walu o Gippsland Highway Cranbourne ia mo la tamo ftanga o le Perfect Dinners and Drinks dessert ia marfa ile le Soul 7 band free event and no alcohol longo winga free of charge ile se kupe kongia ia afia mo se tulanga inisi fa mtalanga so tai la fionga ya tai fono ya teo o falua valu o falua valu lua ni matasi tasi tolu ia po le fionga fai lau tusi ia le fionga ya fa fonu kako kama o Mr. Falai ia po le fionga fo ya fa fonu le ofa o tasi fitu lua ono valu lima o ko fa mo lea ia mo le ainga fo Melbourne. I think most of the fast family around the world, ia o ke pasano o ke mea leo fai kako pa ki munmuri. Ia celebrate ai fo ima, ia makako luru rima. Ia aile i malanga fo te leo niso ainga pe malanga overseas, Samoa, ia o kai mia, o pa ki munmuri lea po se tina munmuri nge kausanga. Ia pati fo le alofo maleanga leo lea tua. Ia o le waka ko dia mai ngai sa varinga longa alofo mlonga ngale lei tina o le a faia le tina le ainga o le fast au kilangi New Zealand o le matou la lea o le a faia le tina le ainga o le fast au kilani New Zealand
ia i le kalapu a le oats i o tahuhu ia e 5 kala le tike e whaia le aso 2 le masin nei. Talu ai o tele i fono i le aso sa. Ia ai o ke masalo sa ku fai tike le aso sa ia e fia mose tike fa afso ta ele numero la fionga ia le asi se tima. Ia wa o ke masalo wo mga ku fa tike. Ia o ngā foi ko ke rale ngu mele ngai lunga. E pe meli ku le messenger ia la foi ele group chat ia ke mele pe mga misang tike ka fa mo mboi. Ia e whai e fo ila ka ka wha ila le oats ia le whiunga ia pe nani ka ma matu pe nani la meri ia po le whiunga fo ia tua pepe mluso ia say male one and only mele naulino i ka wha mo le o oats ia i le aso ruas fului vai 5 tala ale tangata ia ai 5 lau tala ale tike ia o kere uropo uma ile ko mango mire kula sau kere fongo ia ri kali mai ale whiunga ia awala ia to faya awala ia o dela le mo mese kala po le mea wo ma ku fa ticket po le kulang wo yai but the latest update ngo uloinga mai before the meeting o le mea lava le tasi ia male ka ko tina tele o le afaya le so suri von masina nei. I think most of us ma to le ni yonga o nga mua fa ka wo ulau le tina le ai le fa le tina al mako ai ngor fast o le ala le o tele a wai le tina al mako ai ngor fast le fa kasi la so tasi o nga mua mai o tiki lau ia rupa ufa tasi fa moi le ala il mako o le tina le ngai e fai le so luas fuiva o le masina le nei tui sa mau Manhattan iwa fa tasi Dominion Road 5 futa la le ticket ai 5 se lau so if you want manga le ticket e kasi yes you can buy 1 ticket you can buy 2 tickets or you can buy the table o le table is full tangata lona winga e manga oai vili le numero lea o lua tasi o i vatasi o fitu o valval o le fionga le di pule mal faletua le ke le lunga la page le la kongo pin kai au ia fa so ka ile mo so la po so ticket ia le wa mai la ia manisi fo le fa so ka mai a confirm le verso fo ia ona o fa mo dia e ke le fo yanga sold out ka pe la ke manga so ticket ma wol pua ma wo si pp o la mo me ai ka fa ili live ia le tuisa mau band le po ia tala fo le pa mo ila tu ta ma fa ava malosi e mau fo le apa ingo le vai ia ma le telo ta ma ftanga ia e pati e fo le o nanga le tuisa mau ia i woma pa anga fo sa fa nga ina le tau tua le tuisa mau Manhattan Function Center ia fa unga ne tau sanga ia le uvala au dia mal mamalo so ta tu a fi atu tala tu au ka ko fia fa kasi le po ia ma ka ko ka apero ya ru ka ngaka ye le po ko kerengi so ko malanga sa mo ya male tulanga na ne tau sanga so aso rua iva I'm gonna be there if you wanna join ya let me know or vilin ngumela le company ka ko fero ye fa pupu nga lo ka ngo ka vilin metala ka mo la ko mo palimbia ngai dunga ngumela lo dunga pe fa pe fa ngo roki so ngo vai o le aki ngalo vai o le ala e umalo fang meta ele lo vai ia longo winga fo ila ele ko fa kausa meta ia nga o le upo fale maliu nga boi lunga a for funeral fa so ta ia le ka ko company fo ia mo le tau tu la tinu so elangi furnitures ingai sainga po sa inga fa so ta numera ia marka ko pia freight o le kelo la ko nga mga mi o fia I'm so proud e lo me fia fa nga le ka ko kula o le mau le va no o le va yaso ni pe ko ka meri mele numera le ka ko pia freight service ia e ave ia ti pusa ma tu la fo le valele o le fo la ka ave ki pusa ma ku fale ni lo ko la o le ai ka ua kere o lo fia nga o lo fifianga nga o le maua o le vidi mo tangata e wakungu le fa nga ia o nanga ni ia se tato tunu ia bi ia le li o le aka ko wopo le almele tupu bai le ka ko ruspu seng fa apu pu o ai le watangi o ai le wakangi o ai le watari tonu sa mo ngo vai a kwangi wa suia ia saia wa suia saia malana tala no malapo kala mengire fiafi wa sui fo ile tala no fike vai e kala ngorfa fingi a ke vai kulu maka o saia e pupula ko la kusol ka malo yo saia la va ai e o se kanga ka le ka ilo ye a o mako o fa fingi vai foi poka la menga o maka roi o la fa ka malo ala
o le leanga i o le mon fa fingi ele lo le va kai wanga apa i fa se ki la lo le ki o la mangu sai le me fole lo ko fa me o la sta ki sa mo ala fa ya ku ala o nga ngira ngu fa no ko sui le tong o sui le tong o le kalangoa fa mai e se me le ka ke vai fa fo se ngi sa mo ai se a e le fa ngo fi ke sle ye o la ka ko wo ye au ke kilo mai li poti mai ya ba tu fo fa tai ile o nanga le tala mua e la fionga ya apul male tau sala fo ya langi ke soma ia matulanga fo i li pote mai sa mo ia wale fu ka ko media i sa mo ka ko kere lo ia le tulanga bo o ye ia ko salu ko fai ka uma ye ai se e ka kere o fai ka ai se ka kilo ye e maria ngai ka mai ka lang fai fo si ba o le misio o fai malo le misio o le tula i malunga ri dia sa ila ka lang fo si o nga fai o sa le pokal sanga le misio pe fa au pe alia le pokala me lunga ri dia ka ko ai sa mo ka ngaka ya wow yo kere kalunga si ili mo ka malo ku sol ka ko le ila ri ka wole ya la ka pe su fa ka ke mangu su fa ai na ka pe sa ya po sa ya bo ke it fam singonga mal mal fam singonga lunga limo ka malo ko fam singonga ku sol ka wole ri dia o le whapasiunga pe on me furele le fer ko fasinga a fia si e lunga lo lima si i lunga. Yeah. Walu ngira whapasiunga. So therefore raised his hand and asked the court to allow the o le wonga whamasi i lunga lima fer whapasiunga. Bim whangfa akanga la pukalami. Ai whakor whapasiunga. Ngo whedalo. Pa koe ia charge papari. Ngo stop. Whakor ka. Ngo whedalo. E kere kaukala mai i kaukala le lo ia. E kere sau e kau kala mai o lau lo ia e kala ngua mai runga i a wongo fongo whaka maro si i do pe yeri pe o mea vasenga fom tu fore le ngo fongo fuava pa pelo wa i ror ka o ke fom si onga si i runga lima ka maro makua runga fom fam mo de le lang kar sanga i dem si o vedel kala lo ia ale al fom si no fai so ngo fa ko le fom fa ko le fai malo by Malone Monsieur told the court that his clients host a weekly current affairs program. If America from Masino, what kind of current affairs issues is it about health? If America or the facility or facility party the fuel of Masino. If I could call him Sialeo mo pocaramo mo general issues Usa le fai ko le current affair. Ma ku foi le pio ki vi foi. Na le family ia kala from singo. Ole mianga se current affairs me ka uso fu malo. Ya ngala ka ku le from singo. Ya sa fasidi le from singo. Judge Party said that there remains to be seen. Then asked police of their thoughts about the applications of their continue of fasidi leo. Pole ase la tau fina ngalo ye pil fa wa wina o le pokalame le ngari ida. However, police did not reject the application as long as the is familiar do as long as awal ko kalangoa e ka waile ngo o le complainants o le kana kare sa kan ia nga fa kule o le fiongol pari ia bo allow le pokalame on strict orders Judge Papari then allowed the program on strict orders against by adverse comments or public against the complainants or any other person. O le ala vai ko fafonke. Awangi ko fai ang famkalanga against the complainant, which is ko farva in Malay, or any other person. Mako mengi lo yam famasino. E kasere upu. O le lang fai mai or any other person. E ako fafonga po kalamele sa wangira fiafi. O la fai ya. O la lava fai nga atole a foala nga kausui foi dedi. Nga kausui manga ia bo vai po sila foi suis kamaro. Al fa fingi ere suia. O le nguko fa fingi dia. Ia ka kiri fa alo foi bo sitina. Ia abo ka kauanga fai se fufuanga. So po kalamere ye. A ka ngol read in fa nga ka tele video le langa lo sa ele fa penga ele fa pe me fa masino. O le afa akanga ba le fa maya.
Charge papa li'i then allowed inga ufa mai leo a. The program on strict orders usalai allowed. Ai mako strict tale order leo sawai. So se mea ko mengi or any publication po fa ilo mai lunga la po kalame. Se mea against ai le watangi, le mo dia la wa. Ia po o sesi or any other person. O longo winga. E kawanga mo kaya walo ke vai kwa. Ele o sui lau ngari. Ele o sui lai fai ya. A ko si sila kulai po kalame o yingi mo yai. Ia kati la fo ko fa vai malai. E pe la fo sa o sa mo lo fisa leo. Because o le mea le yai. Ele nga o le kangaka le kangi. So se fa le anganga o se si kangaka. Yeah. Both defendants are remanded on liberty on a bail conditions that include surrenders, their travel documents, and signing in the Pia police headquarters every Friday. Yo la sign. Ola wa ola surrender mo travel documents longo wingo ola to skolau ia ku skolau. Yo la fu la sign yes fa le malava. Ia ku la ga wa ia fa fekai ya lo fa fekai. Fa fekai wo yes swinga. Ia se yo e tali tu langa. O le ma le ma fau le aku. Nga buko wa ai video nga fai. Se vale aku finga se vale fa pia. E vale ele anga leo. O ka ko la. A e kai. E fo ringa mo ka ko ku so kama i mo fai fale mo ia la kwala o la ai kia le o fai kama ia. A fai me foi ku so fale ku me. O ke fai fa me mari e fo le se me la kai fu ai. Ko sila ia tu la ipa. Aku mai mosa mo ye le alanga faila kwala. O le malanga le fionga le pare mia ile asto. Ke besar pola sawa le aso wono le sa ta umai le fionga di. Ia pola sawa eva day e siwa le fa ngol vaso ngeva so fo. Le ngale ko ka penga le sfonga le pare mini. Ai le fa yale. O le wa ato le fa wa ya so nga avel pisa si penga avel pa ka peneta. E apalai ko ila ko singo leo. So everything is now fall in place because o loke lo le wa ko fava ya so le sa tu e apala ko ila ko mo singo leo. So o le ka ko ro le la malanga la fiunga le pa mia sa mo. O ke sala la o meia o le la finalize uma meia. Ai le ka ko mai ka wa ku le sa o le ka fa le anga le fa me to ino tu la epa. Ia o ke le ika e le fo. Ke masala fo se vai ngai mane ye tatu fa so maka ku kalkal ngoi inga ia awangi ala dinga pele mele tupu manga kua o le pisa so oia e ave ma me mo e tele upule anga to ina no kai la kan wanga kala ko pu e o le si upule fo mai o kanga kanga sao mai i fainga pi o a ngai me o mai le fa mo ngianga mana tu fu o tu la e pala wanga mo sa fo mai e lua se fu tanga le ja pi fa sanga fast le ale mele tupu nei. E le haia ma se meo, le ma se morianga. E o whare morianga o toi rupe. E leo ko sila ye muka kala mo muri. O le kau whare anga, le ma fau, ia po le upu, o le upu fuile le ngaki la lafo le ta i o le malo. O se wha maua lunga. O le me whela kala. O le lalo langi le tau te soifu mo wolai. E koe fo i mea upu yaki oe au. Ia, mo pese mea maari e fo didi. Vai le la unga. Mele mangai o kau wato ina, o kau feri mongi. O mea yang kala ngoa ele o lo le tunu. Ai wa ngalo ya la u. O le aku. Ele o ngalo le aku. Ka ko mo e ali mongi o ko sila le video. Ai si ka ko si fa matala. O le lalo langi le tau te sa. E ko sila i mo me ka ngaka mai o le tunu. Tan fa mai ya tau ni. Ele me la fa no fa ya. Ele ai se me fa pe na. Ele se me fa pe na. Ba ko fa fo ele bo ko maka mai moi. Ai le i faia le a fola polo ke kile le pale le pa inga mulimula lu o. O le tangata piko sili dia. Le nga sa fola mai. Ua ala fola o upu ia. O la fa mau kongo o fa mo monga le pale mengi. Nga makua i amu wale la audia le mari eto. Inga balanga i fola o le fiti kulo fo ko fa ya olo. Ele i fola sa fa pito. Ele i fola e wei ma ko fala ku.
e kasi ale fofonga ngai fofola le polo kikiria o le la audi le mali to o la la fofola a ku lunga kalia vai sa mo e mo mel fa kola kola o le ala vai fa ya kwa e bole i u le bole ka ko mo kanga ale fa ya ma na ya le boka aku bo ke msalo mai mo ka le pe ka o va se fu wa fe kanga ka mai bo ma ave ngole youtube se si la ma malo la tru Wa le kasi le lua le koru le fa me ka kala ka malo le kongo palmingi. E le tau. O le mele le fa koi. Ia nga ko nga fa masino ale o tou le mamalo le tu malo le nga ko kusi a au. Wa fiangi me fola ka malo le kongo palmingi le ka mu. Ale o mai ai le kai milingi. Makala kwa ngafi. O le ala vai fai mai lafa. O le ala fai ka kala. O ke masano le se tai mo le malo la ale wow. A wa le la mi wa le la fa se mo pa ingongi o le fa le anga ngol malo wa le longa se me wa ka wa le si pepelo me la fa koi e le o pali mi e le o minska e le o ka yo la ku le ko nga ka o ma no fa lo tu malo e le ai se me tu le ula nga fai nga a amu ile kai mi nga fa ko le la o del mari e toa e mo ka ku fa me la kasi la le kanga ka la me le tupu o le kanga ka ria nga rusangi nga umanga fa kala ya nga mua sangi milion nga keke e le keke o le mele ka o va ko le fa la nga o ka su e angi la nga va ver tsain ko ke lo le umanga pa le e umal pa lo ka e la nga interview le nga fa mai male ngari ile ke lo po yo la ko puka la mi ai ko sa foi me la nga interview mai o no ke manga o e ka nga su e ku pela ku po fe alenga e ke le me umanga amu fai mau le kupe o mai sangi ave fa nga la ko kumaro ale fu me fa me mangu i kupe la ku e mangu feo o le makua i kau fa le anga wafi o le makua i kau fa le anga ka ko me i kau fa le anga ku e pol me le fela kala o ai le mo tan tono la tu wa mo ia ko fa fonga e mo i e mai le la ku i le waru ke me kasi se si la tu i kanga ka te vai upunga la fo le parmia o le kaimilia o le parmia tu la epo makua i lau kula e par kau fa valea le la au le mali to vai le mele kau fa valea o fe mai i kupe e fai mai e ka ko koe maka kasia yang upu nga fai e mai e fai i wa e anu fie fai e mau wa ia ima mau nunga le YouTube e le koe besi Por langa fa valea fa la wetele e se laulo fu fitu miliona le me o vai ka to fa Nei lo tu pe maua, ia, e le se me si dia. On manino fela e mai me kufa. Lo fio ngal fof te lai. O kwa bangi wa le ia se me o ngal ma. Na mo fa e mo fo le nga le o ia e sa blanga. Al sui, ale minsta. Ai o te lamona. Ala fa lo te le minsta tu pe ai pe o le pi o nga tonu ale o tu la e kwai. Ina ia whafonga me ka aka piska tato no ile me ngo tau whabalea ai tau whabalea o nia tato whono lai e iei la matu manatu ala matu whilo e lasa nei on avele o le mtaupu nei ile whamasnoa wa le mo tu la no ku puto ina ku sa de wa ula fai me ka fa bale de ngo fa pala la ola mau ko ngol pale mi ol mele fa la tala ola so sale o sa kan mai la ku o la po kala me masi o i ngale la pa wal mele wa ngal kan fa mai o ma ko ka la ku alenga e ula anga o ulenga o ang fa pe o ulenga ula mo la u le la u del mali e toa e kala pepelo o ke sa o fi ka sporo ki ese o le o ke ai si le makanga langa bo umango folfola ya Samoa e pepelo la au le ese me fa pe kupu bo umango folfola ya Samoa le ese me fa pe tupu ioi ko yulu la kanga ko vai ko kalanga fa valea fa lu ko fa fu miliona le me o vai ka to fa nei lo tu pe maua ia e le se me si dia
On manino fela ma ye me kufa lo fio al fof talai on kwa bangi le ya se me nga ngal ma le wa ko ngui nga go fa e mo fo le la le wo ya ile sa bla nga al sui ale minister ai o te la mona ala fa lo te le minister tu pe ai pe o le pi o ma tonu ale wo tu la e twa ina ye fa fo mai ya tatu no ile me ngo to fa balea fa fongai tau fa balea o le tatu fono o se ma tom ta o le ta fa ye tu ni fa mun e se ma to fa ngo fa ba yo mai fa tu fa ngo fa ba fo ta ke le to ter no ai deficit mani na fa tu pe me o mane ya lu ngol me mo ma ye tu pe fa ale si lo ve ngal vom ta e se tu fa ma tu pe ne fa e lo ve ngal vom ma ye mai si si to tu le no ile e ta ye fa wa le si ma che ma ye la uri lai ba e ye lo ma tu malaku ala ma tu filo advice nei on avere le taupu nei ile fa ma snora ele ale mkua makanga ngi me e ale fa pule e a fo I fa fernai matau pu ole tina le tu malo ai fa info fa vai ai le ko sila sa moa o ko sila mamalo le tulu le mai mo mai o vai upunga la lafu ile taimi sa pale miai ia oni upu fa maururunga ese le malosi o la fonga ale toe ina ala ko inga ese le malosi o la fonga de sunga la au del mare tua ia po la fiong fo ia pale mia sa moa ile taimi nei e fai e kua ko inga lunga lau pe pelo I ko kongo le pale mengi e fa mai o ile fai manga ku fa valvalea fa pia la amu di rua felo sa ma ko amu wa mai e laki a kula I me lope ngas ko fa ta a le upo fa mai ya sa moa le o tau vai e mo tangata kau fa valea lo wa fai ya sa moa te mana e fai lo ati ya sa moa forfolanga ka kau fa valea ele ai se me kupu o fe mai e kupe o le se lau 2 milionga le deficit le yai bo la ko pa ke ki fo lo fe lo spulu ia sa deficit fo e se lau 2 se lau 2 miliona le deficit o la ko budget sa yai no no winga wa kele kupe fa alu kupe ma mai ele fo la le ko fa so oi ele fo I fengo budget al malo o mo ya ka kire fi poco e ka ya singo kama I lo no ngumela o le surplus le malo e fua mai ko nga me fu I ia bu manga kalongo a fa pe fen kaya o ia e o ka mala mai me nga fa pe nga pa ke ke malo ile pe fengo budget fu I a me opisi me fa pe nga ia nga ula fo mai o upu le ana o fi ka meria la nga le wa kala ngo mai ko nga hoki o le mak kula pe fa inga ua mai ele fionga al minister ia po le sunga fo ia filufi wa mai fa nga fa vai al committee wa il komiki le o le ka ko prokeki o le wa mai fa nga fa vai e apalai ma fai pude peke fai pude peke re fai pude ala ki dia me ia ka o fainga manino lenga sa ngoa langa upurenga fa mai ia sa ngoa ngala le male tua e ma ko ke o mai a ma ko fainga fa vai ma ke re folo fu ko fainga fa vai le wa e ko e aki u lo wala tu lo ke re fai atu e por puria ale la kwa ngoi fai pe un kar ngoanga fo I ko le ma sange ka ko ku wa ko e aya o te lo fai lo puria ku re po alo fa ko nga ula ma ko ula mai kau fa valea fa ko ru le kau fa valea fe mai mai ko pe fa ku la le mal o mau ke o mai ma ko fa fa mo ke re folo la mele le wa ava ku fa vai o se ser sa unanga al palmia le ai ka kia fa vai a palai ala mele o tupu le wa ula ale fa mai la oi ele va ale fa sidunga nga fa mai o fe sidi ai lai lo le to ina ele o le fa vai dia ele se kula fong ele se lo ele se kula fongo al fa va kula fong fa va sa mo ele se tula fono
o yei se mea se poro keki. So ole ka inga polo keki e fua I whainga whaavai le maro. E fua fo ilan whamsidonga, o lai pa mai o fesiri. O le fua pa ko le mere ka woi whai. O se mea ka mo whai mo fia papa I le lima ko inga I le 2 miliona. Ba ai. O le ngala ngi fong se ka whako le wha mawhi kinga upo ka akangi. Ua peile atu nuu o se aku se ka ke arofa iei. Ua peisa mo le kaua ka ngakangi o le atu nuu o se atu nuu. Se ua whaakama kere ia. Ia nei sau nuanga. La ngā ko wa ai le sau noanga tamari ia fonto ka kala ngo fa alo alo. A fa fo fonga le ka ipuinga la fo fonto e foi. E se anko ia fonga ko ko ngol palmi. Fa mai ia o mai meanga fele 2 miliona ko fo fola sa bo. O fono toi o le loia. E lo le fonga koi e le for fola le fast. Se 2 miliona I le valu masinga o le pa ke ki nga fai e na o le valu masinga. Valu tasi 2 toru fa 5 ono e nga le valu masinga. O le kala fa le kupe aia au kua le maro sa mo sifu. E se furu 2 masina. O le pakeki le wa ko le 1.8 e nga le valu masinga. E le va le mafau o le fon toi o le loia. O fongo ko o le si suisi o le palmengi. Ai ako fa fonga sa mo ba ia mai fola. Nga wa ko le mako ku maloa. Se te fa ko ki la fa ia ko la fa mai. E le ai o le tuperea. O le tuperea. E nga le valu masinga. E nga le valu masinga. Ai ongi upu kau fa leanga. A le wa ko kura e me ko fa mai. Wa kaunga mai sia a mai li poki ko ave su ekusi. Ave su ekusi o mengi kupi. Ai ko ke no sambo. Nga pawale polo keki kongo sambo. Nga sau I news. Kulore tu maro. Pawale polo keki nga sau I news. I sambo. Nga whakawai ai sale alea. Nga whakawai ai sale ke lo por CEO polea. Nga pawale. Mori mau umar mamaro na tunu ule mai mo mai. Pawale o le fongfa vai. Nga sau I news a ngaru male mana tipi au tanga vai. Nga whao nga ele CEO a ole keio fongkoi. Whakawai ai sa. Sa utala fa atupu le ai mo fa fonga masa mo o nga fo I lunga le YouTube. Ia news ia tipi au tanga vai. Ia pola fion angal manga. Ai ako fa fonga sa ngo mai kongo palmeni. Se peye moi a fa pe ko singa ngo fie o kala ngoia sa ngaka ia sola. Le porki kuai o kai mingi o pio le au si la tu. Ma ko fa mele fsi le lakin. E ki nga la fa ko ngau sa mo e wo sa fa mai o ngo fa ngo ku pongi ngau pongi ka la. Ala fa ya kwa ngau. A fa mai ya ya nga la ka ko le fa ko ko la. O tangata la ni. O le ala vai mele o ke fia. E lei o le atu uia mkwa maramba. A o mei o mai fa o ngā mai. Le pi o mai fa o ngā mai fu le e o le ngia. Ia. Nga wakari. Le ala mele o tupu. O le la o fam singonga. Pule le malo I whainga wha vai. O le polo keki rea. E le rā ninga I lalo se kula fongo. E iai whainga wha vai al malo. Pe wha se furu o kausanga. Pe onga se furu kausanga I kua pe sa e pare mia pe ke umi. E le mawhai e inga wha pewa e le pare mia roa. Ngā mai are au whainga wha vai re ai. Pe whaongi usila. A kura e kware leipa ia. Whainga wha vai leipa. A kura e mele national. Whainga wha vai national. A le wha pe a kura e mele national. A sauri sui o leipa wha mai le ai ka kia ko mea ngā. A wholo mai whainga wha vai leipa. E le ai ma se mea wha pe ngā le laro langi ngai. E na o tau lava la. Ngai kari ko ngoi. A wā pe se mea fulele. Kusa wā pe se... Wa nga ongi mea whai e reiso ngā winga. A o upu e lela, o upu inga lafo tura e payanga interview e kolu. Pa mai o rei whamsidonga. O rei whamsidonga rea, na wakaunga lau mare unga whamsidonga rea. A o refo e isi whamsidonga I whakari ko kei do sambo. Ia, o matua toa ina. E leisa si mea koe mafo foi kula e pai malo I manuia sambo. O lai o kula e pa. O le tamadi I e mala malama I mea kau kupi. Wa makwa iloa le tula e palunga fail because nga ngofo ma o le aso are ta silanga le video le umi nga ngofo I ma laude ha mai mea nga le anga kala ngomor kanga kai le mala malama I mea ka kupi la ka fai la aude mare to benga le anga kala ngoma yo or kanga kai le mala malama o le ke kala ngoma ya kula epa o le video a kwale
O le kala lea tula ipa whai la au le male toa. E ke kala ngoa mai, i mea kau kupe, e ke le mala mai. Mea ngai kau tau whaawania. O whea mai i kupe ia, o kala ea kule ipa whai, o le ke kala ngoa mai o Dr. Tula ipa. O a ole a, wa ba elise economist. O so ke le lopola le mela e master a elise economist ia tula ipa. O pinga lafu la au le male toa. Fo me le malama. O le mela nga le o mal kemingi. O nga o le waka ngu ule, koru milionga karuai. O le wala kule kasi point HY baru masinga. O le ki ngala nga loko ko inga. Wanga o le feio nga mewhai. A le alawa ka ngu umenga fola la au le mali toa. Ia, ma fola le fast. O le kala ngua kule fola mai la fusu anga inga fai kongo le parmengi. Le alawa me o le ka ngu. Mua fiu e ka ngu fai se me wha leanga. I sau mari mongi langa interview nga fai kwa mangal paroka ia. O before the election. O sa mai o le fia so atu pela tu kwa mai mau ko pia o mai hula i pelo ke o sa mai fe lo kala mal mamalo le tu e o mai hula i pelo e o mai hula mai ai ko o la so sa fo ngangi nga sa fo kula e po mai ko fura ko mo i pelo a le fainga fo la ko campaign I remember fa kala nganga me ko kongo le ki ore sa isio eti sa fa kala ngoma mai la fe pura i akila o le misio o le atari o tula e pa le fionga le asesio ia ma le fionga ia ka ka ngofa lo pe ia a sa ka ka le pula ia ki la sa avea ma presidente o fam sidonga a sa fa mai ia ngi me wi pa lo ile nga ia ma ko ia pia o upu ia o ka ka ia ka mai o le lo ia fo a o le makua i fa o le o upu mai ka la o le amela la ko sa nga ia pia ngar ko ka e ka la ko e o le fong fa vai a fa pe ke no kwa ka ikanga ke ngofo ya pia o la mela e no fo ke apala se bud pailo e le ka kama e ke apala se bud pailo kama e ke apala se wa la su su it makes sense la e pe ke ala me sa o nga mo fe nya pan ke fa ka a lo ko mai le ko mo foi twist ia upu e ko ke ula i lava o le bud pailo o sa pe mo me ale me bud pailo a o le mori mau o le telo le tunu e pe ale bud pailo nga o le Fort Ranger i le vaaya lesta mari ila ingu kua. Ai o kou lia. Langa fo ua maasangi o kou. I le mea leo lo wala kai au. O ko kongi ia. Ko sila le leie ka ngaka inga whai American Pay le JPP. Le asio sio o le atari o tula epa sa CEO Finance. O le misio whai malo le misio sa CEO o le makanga luenga o whainga parota. O fe pule ai sa i fam sidonga le sa whaina kusam sidonga umakiki wafu alu. Fa sa kula e pamale chapi pian o president from singa la ko ko e foi mare sido ia la ka wa ko sa mi ko mingo fo ya ke le po fe po walu private po la al ke minga sa venga lo ia le kongo le official AG kangaraya kamalaya le nga CEO o main fo ya official fo nga paroka o le kupe ma fa singa ko vai ki a ko si le makanga nga male malo le sambo these are the main keys o le CEO o whainga paroka o le kīrea marka kala o le malo so se whainga maloa CEO o tupe la kari ukura epa o le pure skenga o whamsingonga pula e akila ko vaila i ministry a Samoa le ngau mai ko sisirei le ngau mai whai mele ia le angava kawa le chapi pire ngau mai whasolo mai le ala kala lau le male toa e leo mai ngi kou wha ngau e whafsanga i malakungu ioi turo foi tamari anga wa o lo ia le misio lo ia ele a mai en ko fa nga fa sa me ku a o fa nga palo ko a fi o mai ya mai ka ngo me ku o me la nga su ia lo ke ia wo mai ya o mai o ka ngo e ku nga ia ku foi di mong ele lo ka ngo ala ku fa nga ro fa mai ia no so fa ya va you know no fa ya va ko ngi ka su lo fi a pia how can you say that in front of le kumaro wa makwa e talk down lava ya fangaloa ma ya sa ora fa ya va pongi ele lo kala ngoi ka ngaka bo ma sanga ya sa ngo le ki o ngali le ma fau ma fa kala o ko pale me o le fa kala o la le te lo kala ka ki fa ngi ka ngaka le ala wa pisa ma ula le midionga ale la fam si ngo asia e fia papa i di ma midionga wa fe o i le ula fa mai al sa uanga le la audia le mari e tole pale mio Samoa o ai de wakal kongo Samoa o ai lea ua tari tonu ye Samoa e ko ke fiu e twist ko kala ia e le ima se nga ongi ngai ka ngaka la aiki lava ngai kar kongo
A o sa moa ia. Ua makua se lau pasengi. Lo makanga luenga leo leo la ule fai akua. Makua I look forward le makanga luenga leo leo. E a fio aku mingiska. Mo ia. I've got some news, good news. Ua look forward al makanga luenga leo leo kai mi whelua imal pale mia. Langa o malo le malo tau tu o tupu fo matamari o le tunu. A uwa aia kula ko ngā luenga ma meri mai fia fia. E tau tu atunu. Ai o ngor whinga ka. Le ko i ngā power. O le power house le sa. Ino o le ngā push mai ere kako malo for so many years. 40 years. Luas fu tau sanga. Merea kasi upu. Pingi ata ma. Ia. Wa uma. Wa uma wa lise mea. Tasi ale mele kwa kala. Ele o ngā ungar ko inga sisi mea. Kau kala ma whaalo halo. Ai. Ele o pawa le mele ko inga. O le whaakari. O le winga o kalunga. Ai o le whaakari. Po le mea e uma. O kusa o le mea la iei. O le kakaro le ikau si ai sawa ke o tili la au le mari eto. Nga whionga le pare mea. But hell no. O le wako si le sida bo vai. It will never happen. It will never happen. O le case lea. E sui pia koa I loka ko ngunga mo lukta tanunga lea tua mala whaarungo longo. E se mea. O le mafu anga fo lea. Wa whaamawai umaya. Ia le executive po o komisinga umai se vai. Wa whaamawai umaya. Because a lau ke la ngunga. Ko sila ye. E le se fea o le tele o tupu matamari o le tunu. Wa mai mau la ko ngā ruenga. Wa mai mau nei tamari I le lei o le tunu. O le misio e skakaleanga. O whipura I le skakaleanga. Kaka moe ngā ruenga. Vai foi lai malo le malo le ufa mawai. I le skakaleanga. A leanga sa fono le power. O le integrity ma le honesty as the best policy. Le ala nga fai mea, nga ko le lea kwa pala luo me fafau nga fai. O le ala wai roa laka kai me lawai, lo fa ma vai. Ai sea, ai le nga kaleanga. O sefe o ko kula epa le ai. Ua tele tupu matamari o le tunu. Ua mai maula ko nga luenga. Ai sea o le pule lea. O ke kakalo I le akua I momoli le alofa malana ta inga. Ia musuia wa continue pea le musuia I le atua o le taʻitaʻi o le malo malona auwaa. Ia wha le akua, le savalinga, a Samoa, ia manuia le atunu. O ngei mea uma e koe whai mai kaimi ngei ali mongi ma mei whape ngei mai. Ua pei o se le ionga, e fia fe ai, a wale aini nifo. O se le ona ke wako, a wale aini nifo. E fia fe ai, a le aini nifo. O paware o mere whai. Mai, o kako ka ngaka wasi maki le porkiki. E le kai ngo mai kanga kai whape mai o ele le la fionga le pāle mia. Ele le la fionga le mista tupi. Ele le kai mai whape ngā. E umale le ar whakau sanga ngi, as we expected, we already been talk about this issue before. E umale paya inga ngi. Pa wale on me le whai. Ele angar whai ngol merea. Ele o follow I whai ngā whai. Sare ka kau fai an mea ngā, fast food kau sanga I kupu se mea pe ngā, o la no kupu mea. O le koi ngā e kua ngai rea, e lea ngai an maro, e kau mawhai, e whiwa kau mawhai e twist se mea fo lere I whape koe sa moa, o ye sa oha, e le koe kupu. Ala whawhenga kupu la wairoa sa moa ngā rua mai fola lau le kau whavaleo le la audio mari e tui kongol pale menga o mai moale la lolangi a kom sa moa. Sauri mongi ko kongo le pale menge fa mai a Samoa ele ai se me fa penga kupu. Mo failo tu maro ele ai se me fa penga kupu. A la wasi de sila umma Samoa. Nga saingi la udo se la wafe la kuila e pakufa. Saingi ku peri mongi e poku. E poku fo le fa pega. Saingi. O ai la ka kongi Samoa. O la fa fenga ma ko kongi. Saula ka mori mongi al fo karai mo kupu le se mea. O le si mena ta wo ma fo fanglela. O ngā orfong whekalai lea le whionga pari taluai. I o ngā kere fo I mea aere o kai mo pari. O I pia kai mo pari. O le pese tu la I parka mingi. O aere ka ngaka ngā kū kongol pale mingi. Kū wari mongi kongol pale mingi. Kū me whamai ia. Ngā uwhai aku a le mako mele mako ainga mangi usila. O whakula ko miki. Ai. A ko fifa ia inga. Ko ngofo rea. O e la umai ka ngaka e awifia.
kasi le mea o ke karikongo la e mau te tonu o wha maumonga le pale mingi. O mako, a ka whai aku mako kala ka moria mako ma le lau telo la tunu mako ngi o ka kalau kere. A o li mongi, nga ia forfolai ko kongo le pale mingi, nga ia kukuria lang komiki, e o ea o mai ka ngaka. Ua soli e li mongi le tula funo whai ngā pālota lu o ta siva. Wa soli. Le aise mea ai, le mwhainga orko miki ave kanga ka le skala le mwhainga piki le aspaloka disene. A renga ku lai li mongi ko kongo le pale mingi. Whai langa la unga le mau ko kongo la ke fongi wai le lawa dunga le YouTube o sile sile samu. Nga kua runga li mongi whai langa langa kongo. O la ufe sidi. Ia ongo le fionga ia pari ne kula imer kai miria. Le fionga sa fa apito le sa pari mier kai miria. O ai e fa asala le kula fungo. A o ai le fa asala. O ia fa asala. Ua so de li mbogi danga o e kaure le kele wo foi ka umar tu la fono lu o ta siwa ngai abila pola online. Kula fongo foi pa ko lu o ka siwa mai le page kasi se o page muri. E sa wera ia inga ia. O disability so ka ngaka e whainga o ka mire skala ai people from overseas and everything. O kulanga foi le a fa peo o sa e a fa inga se tulanga o mea kau so kula fongo fa pui. O mala mele tu. Mire ka whafkai e fo ipokala me la popo ai e whakalango mai pero ka ia ringa mai ia te ta ia e la ko tima lo ia mai si tamari. Ka pe mala mai e maka kwa ka so so fu maka ku ia. Le ala ka ngefo wa ka ko ro. Ale ngala unga ri mongi ro ka ka o la tu fo me fai tu la fono. Ale o sa ri mongi fo sa o. Ngo fo ma so ri ku la fono. Ala fai ko ngol pale mene o le mau ta fono fai tu la fono. A o fai pule ale a ngo fo ma ko fo ngai so ri ku la fono. Nga pa sia la ko le o ka si pa. Bo ku la fono dia. Nga fai le o ka si va lu fu lu ka si. Fai pa ro ka ngo ko fast. Pa mi hi me. Le fai mai e sanga e a sanga e alu e mainganga kai ai fa skala. E sanga e alu e kanga ka fanga ni me ai. Me yo komiki. Ale lango ni mon. Ola fe siri da. O wa sunga ya pari ngai. A fa peo le ifa mau monga i kongol pale mele pa fa pea e se sia bo ke roa me fai fai. Bo kango mauria. Bo kango mauria. O le ala fo ile le o sa wa kanga kare bo pe ya la ku so bo le ma fo fo mo. Ka foi la pala vale kongol pale menge. Sa pala vale fo i le kai mirenga fai le tate. Ia ele fai e fong fikara is fai unga. Ile sunga i pari. E o keiro fo i o kai minga le luka fo i. Ia male tu langa o le chance. Fai o le sawa kuna e parka fai ku fia me. Meia. Ka lepe a pingi fia me. Meia a la fong fikara ia le eila mako a. Mako so se awala sa kula e pa ia. Ano. Ngai wanga mo le kula e pa. Le fong fikara i le pale mingi. E pa amin le famsidunga. Ngo averkangi. Aku ngea, lese mea. Ka apel pale menge, anga ngau mai afia mea. Ko so ka pale fonfikalai ma fo fikalai. Ka ko vai le loko ki ngā le ei. Le loko ki ngā. Le ngā luku pale menge. E su e ai, ia po singi. I le ngofu ma fai le la hunga kong pale menge fa mai ia. Mea e langa, o ele kei kua ka kai ai. O ele kei kua le ngā fai le la hunga mali e tua. Fa aku le lafo. Alu kupe wa kupe fai ko miki fa pal mingi. E fai se suenga. Alu ak malanga fai la le ai ma se pa se kasi fa mau ia. A ku fo ngo fia me fa mai la audi. Ya, o le wo sa oi. Wo le la varia. Fe le rule of law. Le sa ye idi mong. Ngai fo ngai so dia ku la fo ngo fa palo ko lo ka sifa. Pal mia le fo sa fa pito. La me wole fai se fufuanga. Sa ka fa pe ia so kula fonga mar fofu kala. Ia langa mako. O le atu o le mau te mai tau mea. O le foi mau ke kapo ia ko faiva. A fa pe foi la vakunga mako la ngonga. Langa le mau ke kilo. Wa ia ka ngaka i kongo pal mengi re ka kaunga ko pal mengi. Se le o se aku o vale le aku ngi. Le sa aku o vale le aku ngi. A sa me wo fa ka ngi ka ngaka le mafo fau. Ulo wa. O la le si upo fai. A fai nga le sa wa ka malo le le sa le ri le foi me o mai ko de lo vui la lo sa fo me le o se fastanga le o se fastanga le mo sa foi me o ko fa vai malaya ngafi ka ro mo fa le wila ku ro wa ba ko vai pala vale ko ngol pale mengi nga pala vale ko pale mengi
le sau lau mo sa mo o la pa ka ngi ka nga ka le ma fau le ala nga faila ukala ta ti e ko finga fai pule le angol menga pule le ku maro ai a o mai le fola le malai o le mau ka fongo i kia fau e le o se me ke ka alo i fa ali sofia poko ma sofia ka ngaka ma sofia ka ma mafa o le mau ka le mal sa idinga le maro le nga masoe nga masa ai le koko kua nga masoe ai ka ma ainga sa fa au uai kupu makamari o le aku asia manga vai se mangi sila me la nga le ka o le o makangi ala lua ia po mo ka ki afau e li po ye upo le tunu o le sa lo konga le nga ka wasa mai kua a le boka ko sila i wa masofa fa vai o le aku a le mai pepe se me masofa ya ave ese kula e palea la wa fionga le al malo ave ese el masofa ku fa le ku ioi wa vese fa solo mai a me ka malo aku va ai ni le wa fe lo tasi le mere ri mo sa ko mo fa ni la fa ku le fa mai o fa le fa le champipi ai lo ma sambo ko pipi lo nge ya ko aku lo fa funga le ku ma le pe ta tu sa mo sa ku ko kas ko ala nge le champipi ala ku fa le kala o le maoka le ku lo fa ma lu tu le nga upule nga fai ke fo le la ku mai malo le nga ko sumu ya a so me fa le nga fai le chapipi a me ke le safari me fa fo la fe fo fe kala a me ke le safari me fa fo ka la ku a le fa ku la kala ka si le ka nga ka le se pa nga fai ya ala ku o la ku sa lo ko me le chapipi ki ngai ma ko o ko la au del mari to ma fia me la fia sa wa pito nga lwa kwa city sa lo ko nga lua kwa siti o ele se ma nga kongi ele cha pipi ela ku mau ku uma mela la ku foi la kus ioi saud fale fongo ele ai sanga pa nga faia o le fale fono lea ile history sa moa nga faia ko euskaria a o kai mi konguaria o lai fong fetalai le susunga ile la audia le mari to le nga sau I ask o le wa fa pe fa ngo me ka nga e mai ask le langa fi mbele fi ngal pale le ka ko pale bia temni le ngai fa fongo le a la ku kanga ka ni se pa nga fa ya la ku ku ma ma se la ngol kanga ka la ko sa au ibo kiri manga fu ka ngol ma ile ma ru si wali ka ke ro le ya se me e le ska ku me mo wa a wa ka ko ku le kingo a ka ko fa ka ngale kingo e fai pa fa penga ka ngol kingo al fi fa si ka mo ya la ngai ka ku fu e ya kai binga i soi fuanga tanga ta ka ko kala ngofa ka makua ka kala ngofa mamat langa o ia le buka ko ro ele ma fo fa ku ele se fai ai o ga ka le se fai ai a fa pe o pala vale ko pal mingi ele se fai ai nga ke le ro ku a fa pe o sa fa pe ma ya bu se po fe ka ka ila ku se anga bo fai pude pe fa ma ya ka fa u ngo vai ele sa ka fai o ka ila ku ala bere la me ke fa ka wo me ko fa vai mala ele ngola ka fo ke le au ya asiaka ko se so a se fa mai ya o fa tu lo wala ko mai ya ke le ko fa bu le men se fai a o kai la ku le ki o ka ngo fa pesole se fa fe kai de boro fe e pe o ka nga kai e ngo e o a fa per ko nga min skale le ke ma fo poro lo ngo yo mo ko fa me le ya nga yo ka nga ya ka ke le feika a se a o le au le atu mai tatu e se fa san ka mai bo ke le kala mo upu mangi bia ai ka ko nga on fa manga o ke ro o ma fo ngai fa e la ki a ko si la fia ngai bo ka ko ro fa fe kai fo ia o to fa ta talo mar ka ko ya la ka ki pe fa pe e a ro wanga si e mai fo fa mo ka ko kala ngoi si aka ma fo si kai e se ka ki ngofo mo fo fa pe o fo ka ke o fo ri ku malo ko fo mo vi ka maka le ngola ka fo tu lo pa le tu malo o ke o fo ke o fo ile mai pe o ka la ka ko se a ka ko ka ko o video ya le bo ke a kas ya ke ro le val polo ke fia o ya o ka fo ngal la ka ko o ka se mata o pura le ko si sil mai sai o li seu sai malangi saunia ya o ka mo tai ya pra fo fai pure fo ya la ka umang yang ya ngo kere ro po aso ka su po vai mo fia vai mo ko ya tu ro ta o la fia
La ka ko fa ka fa pupu. Numbers don't lie. O la ka post le linga fa ka mo mo. Le ko ko ka o ku. When you add it together, the number of voters cast mere mo ring ole ko ma fo long ya pa pupu. So please cut the BS. Limas fulu iwa pasene o le atunuu nga palok palok al fast de fa pupu ko o le sa fo mai ele ai o la ku ka nga mea ntisene ale la ka ku sa mai o maka ka ya ngere la nga ka wo ma fo media a ko si fa ngol palok ka vai mo ko ngau ka post momon o le sa fo mai ele palok ka mai o le limas fulu iwa pasene o le atunuu ele palok al fast yes I masu viva ka kalungoi kala kopu. Alalas ko sila la ka koe ama ka melungai kumaro. Fa sui tau vale kumaro vai munga kopu. Ako sila yin. Le pico idalo. Ola e ficus fu pasenyo re kumaro rea. E re palo ka gakarea. E mo I lewa malo mai onga o numbers. Wa ka inga o le ke le akwa nga numbers le independence. E ke le akwa nga numbers le fast. Ke la kwanga nampa si le sap. Ai a fa pasenge pe o le melenga kala ngoa mai ai. E fitu se ful pasene o le tumalo vai monga tolu. E le pa roka ia. Ya tai. Alu fa vasenga numbers nga. Vai. Alu fa vasenga numbers nga. Nga e kilo le ai. E fa sui tau val tumalo. E le mamaungi ko va mai si sui ko rua. Nga e saula ya, lewa e saula fa mai lewa e kala ngomi fapia. Mea le angai. Le kele vake ke lo nau. O ke loa ke ngau ke finau, au le aku. Nga kasi ala wa ai tulo kau kala wal falu, nga kasi ala wa ai ke reong fai puti. Kulo wale ku maru. La ngo fasi le wango folo ya o i dungo lo o le usoria. Tulo la kala ngoa u ye lo u. O le usoria, bo le wango folo ai dungo sama ferengi foi way before. Sa fai langa tua company a lo fia ye o ke fia foi le fa advertise ai e o nga winga fa kama e le o se kanga ke ba ko ma mouse ko fa ke ro te mingi e nga ko fo ko pale mingi nga amaka nga kura I mo le ko vai fo ka mai e le lo me ka o fa u la bea e le lo me fo le o lo kai be fi fa sa lo minga la ko lo ke le fia poco o se fa alo le sui le tu malo o ke fa alo fai pude a ko vai me ko kasi le sui ko sa le ya mal skulo fo ka o isi sui mal la le ka o ku e uma le ya pa ingangi la ko vai fo se sui fia poco I ko ngol pal menga ka usanga ko angi le lima ka usangi per sui le e sui e to rua le last term le term len ke angi e ya sui ko rua la le ka o ku sa lo uma la ku ala ke le lo ke msal fo I lo la ko ku maro le fo ko inga le wo vai ku kasi le sui e uma le ya lima ka usanga le la ku vai ko ngol pal menga ko nga ka ma fo le ke vai mama ku I le tula I mai le sui o la fia fa mamramba marka ka fo le la sau e le o lo ke le se mea a sau pi fo le pi e manga ka mo ka bonga yo se mea ya ngala wo e sa ngi so e fe sidia sa mo mal fa la ngo mo ka ngo la ngo o fast o le fa mai o me le e ko ke ko nga e paro ka fast alo fa ya oi alo vai le lola mar fa unga ko kumaro e ficus fu pasengi o ko kumaro e ui wa tu lai mai e le ia kuia ki oi e sa o le ese senga nga o mea kangu mela so le mea ngu mela a e le ia e ia le fio ra ka e fa ma fikiro e ma ko I la nga e equation so le mea kangu mela o le equity ia pa pasia wa lan ke fu wa va ko fia poko e o la kai mo fia poko ko vele wale nga umala ia ka ko aku runga le ka ko ori sorry ka fia eva ia a lo ke va ko le to tele mai mo la va pupu o le wa sa no le fiong al mista tupi o le wa ave lu se la ulimas fu miliona e po lu sulim pasene fo el kalor kupe man ko ka ko el kalor kupe
ia se lau paseni ia avae e afa 50 avae kuaka e 1.4 e kuaka so e longo winga afa e lua kuaka e kokongu e mamala mai kako o le lau sau le fionga le minsta na avele credit le fionga ia lanki soma o le lipoti le matatu tala mua ia ave fo fa kai fo ia wai le fa pe felwa ia via lo news ia mo le fo fa tai o le lau sau le fionga le e maria yo le mere o le usa no le fionga ni sta tupi le fionga ya mulpola na rosa lo se la ultima su miliona allocated under the caretaker government mga kuo e lo su limba o kula fongo ia a palpa ke lo su limba seni e ave e allow di la lo le fa va sa mo e rana le malo ko ave yuni yulai au kuso se tema lenga fai o se tema lenga fai kwa o ke chopo o le pasinga le ka paruka so ki ku ka ko o lo ke fielo e se singa ke mo wa mai la pasinga le ka paruka ba ma ko yuni nga pal pakeki ade na la lo yuni ulai au kuso se tema le ka paru te mo ke chopo november o ke chopo yeah anyways la nga ke o lo ku ko mengi au ke musu ka ri la ko su be ka mo se ka un bai po le ala so le ka paru ko la masinga la wo ka ka lo ma ku fo au kuso aso suongo se tema au kuso se tema okay ya fa kai yung yu lai au kuso se tema ko lu masinga ya le fa mai se vanga se au kuso la surua iva au kuso ya le ka ke fika nga fa ya le la ka ko yola le ari ko le ngo ka ngole ka ke ko le se singa there's something smell fishy here fa ya fa pe se tema au kuso le mo wa yang wa fu ke mai ka mi fu ya e yo pinga mai ka mi ngai pe fu o cho e o la ku e mai ka e fai ka ro mai ka up okay e luas pu limpa sen manga ku foi kanga ku ulo ma fa tu lo ia pe mai foi lo fina ngalo o pa ke kia ia uni e se la pasengi ai o ngai o mai ai uni mago ma pa si pa ke to lo o fa e o mai ai uni le fa ka lo kupi e re pa sia so o uni i le kausanga ngai uni le kwa ke aku ia uni kausanga fo o resi fu term nga ia por kala ku kupi a le nga parol pa ke ki lalo fa vai o le luas pu lima pasene o le pa ke ki dia e allow de fa nga elea e maro ta wave fika mai masinga luas e lau 5 miliona 250 billions allocated under the caretaker government luas e lau 5 miliona a fika ko pa ke ki luas e lau 5 le wafa billion o 5 million and then another 250 kasi billion i le kala lava le o le kupe lea po le kupe allowed ia ai fika ku masinga o yungi yu lai au kuso se tema it can be 2 it can be 3 o le saunu wanga la fionga le al mistau tupe e o aku kokongu fika ku le lua se lau di mispun bilionga Budipola clarified that when the new government took the office on the 16th of September, we say September nga yung yu lai aku se sa wala e ngale lua masinga mangko nga fa nga palo lua masinga ma vai yaso yung yu lai aku so se lua vai yaso e lua masinga ma vai yaso e o aku le malo fast fika mai o le kakarangol lusa lu mas million the remaining budget from the 250 million for 2 and a couple of weeks. Lua masinga mo vai yasu. Fa mai la fionga ambul pola na rosa. O le budget nga bu keita for one o le kupe nga ko mai ai.
Sorry, se koe whai kau kuranga rehe. Mulpola clarified that when the new government took the office on the 16th of September, the remaining budget from that 250 would cater for only 1 week. E uru whale ako le fast wo mo whakau ko, i le aso se furu ono. Koe kasi alwa yaso lai ko koe le kuperea, lua se lau 5 miliona. Ka ngofe fika mai. O le ale kua kausanga, a se furu lua masina o le tausanga. O longo winga, e ono, o le afanga, longo winga e koru masina. A o le kupere whaonga i, Yuni ulai au kuso, se tema le aso se furu ongo, e rei a kosi koru masina. Ai o hakunga kukongu, koe kasi alwa yaso le kokoi, o le kupere nga ku e lua se lau 5 furu afi, e ave i mai. E ave mai le, whaia, 250 million would cater for only 1 week of public servant salary. Koe kasi alwa yaso kupere nga kau ame fieme, e akule fast koe kasi alwa yaso, lea nga whairika ko SOE. O le mera kau kukuria kua, imagine le koru masinga o le lua se lau 5 furu afi, ma le SOE nga o le 5 miliona. Bafa pe e ngai o ke ia o le ngumila, i mo whaingo nampa sui. How on earth? Peka ngoi vai le kuaka rea, i le lua se lau 5 miliona, ma le 5 kosu aso kasi masinga 5 miliona. Ai ako kong, lea la fa mai. Fa mai wa uman sao noa mai, e maria fo. Muripola, so you can fight 30 days. Lelang fight kako SOE for the state of emergency. So the SOE was declared for 30 days. Yang aku mesti dah fia umaya. Anga fesi le aku skala almost every press conference. If I 30 days October 25, the budget that period nga 5 miliona. 5 miliona. Lenga fight kako SOE. Nga 5 miliona. Lenga kam fight fast ko ngai me fa le power me like ko ngai ya la fenga luenga malo. Ale fenga complain isi. Wak fo is fa so isi fo dele. E fa le kama strike fo dele. E fa ye mo meu o vakaimi. A benga ko le pisala kai mo fia me wa o kai mi konga nga sa fa picha mar ke ateka government. E lu se la mo fu miliona nga fa me kongo le lu ma sina nga. A le fa ka sa fa le fast. A ko le usu fa mai. Anga 5 miliona le ka fa le ma sina ko fu mas ko su waso. Fa va yaso. A wa leva ngale ko ngia ko kupenga ala ke le ko kupe a ko creo o le mero fa ko o le ke le o le ngasu le ka fa de ma ro fa so o la la o umanga ave ko sa o la wa ave o la wa umma ko sa me ma il media o la wa ave o ile ka ko official o kika oi dia danga o lenga i fesi de fia mere fo ngorenga fight da fio sa fa pito me pila ka ngoi vida ko the SOE declared for 30 days to in the last or sa unanga le fio ya mulpola no sa in the last parliament sitting via may asked for the details of how the 56 millions was utilized during the SOE o nganga le fesi de fia mere fo ngol parliament ngeng fa kan boy penga fa fifea fa ngale 5 miliona lea lenga i amanga kua o le fa kwa took over o ile lu se la miliona ka fa so le gigman disappointing mulipola o le si menga le fifia i pena mai le fa no no ngala fionga le minsta o le claim Mulipola also dismissed the claim that the opposition leader, Yakuda Epo, the budget passed by the parliament the end of October is the same budget presented by the May government in the last mayo. O le wa umanga pasi ko ng parliament. Le kala o kupe, saka ko vai umba fai mga ko kura Epo, fai mga ko mongi and everybody. Suita to tasio, fai mga ko. O lea ua umanga pasi, ua whaatu la whanoina, o kura e pasa pare mia, o kura e para sinia,
ala ko isi me ko fasidi o le ala fa me mangel media o la wa avele o kika kupeng fa nga fia me ma kupeng fa nga fast ma le kupele abo pasi ngi o la wa ave fa nga lunga o kika before everything's released le kau fa ngonga o le wa umon pasi pa me ango si umba kwa yoi yoi la wo yoi o fea o yai kula fongo ia fa mai o kau si mamaru me fa pia nga la yoi nga mo saudi mongi fa mai o mako ku ia fa siti o fengi me nga ko yoi wo umanga pasi fa kula fongo ai ko sa fa sala mo umanga ku fa fu i le pale menge wo fa ko ko o ia la ko por kikinga ai fa ko ile aku ka nga that's it o mega ka fa kim kalasi ala fa ko wo uma pasi ko yoi mai o isi no ala ko mai ko fa sala ko ya la ka kia wa ke lo ala si la fiel par mi si la fiel fu kala le fa me la fiel mo pola rosa ele se me fa penga le fu nga uma fa i do e fu ko ko ale fu ka sa kula e fa sala mai lunga ya o kala langa le la fa mai lo le la fiel le ya le sa le ya o le rejection e kula e por pache but he was there o ia fo ile sa o le si one of the member komiki Pulpura said that Epa knows very well that the May government budget was rejected. Sa olele. E whawhewhenga rei roi kula Epa. O le wa sau fola lea kungu uma mafongo koi. O le vaenga lea pamai. O le pākeki lea. A fia me. O le same budget lea fia me. Leu wha o ngā le fast te kai mingi. A lai loa le kula Epa. Si mangai sa nganga lea mulpula na usa. Pulpura said that Tula Epa knows very well the May government budget was rejected. A whairanga le pāsia. Whawhewhenga e sa koe whola le kungu. O le pākeki rea fia me whaire fast. Ongi upu ole mani upu tau whaaleanga. Because ngai loa umasa moasa sa nguamur pola na rose kongu. E le i tai poinga. Le pākeki fia me. Na mato mata umasa mai mole kungu. E le i tai poinga. Even nga whaiwhinga unga lesonga, nga kasi al kalal vaenga rea, ele ai. Ele se me nga teipo kol pal mingi. A lefu ang kulay mi fungkoi. Fumay o lenga mako ai fakfia ele fiunga ya le loa pinga fole fafo. But in the parliament, officially, ele teipo ingo. Fela ka kumim kalai, kau faleanga. Ya, famunbudi leo mas fakusuanga le fiunga ya nyambupura rosa. So, ina o pasi le budget, nga pasi le budget, ya, o le alawa i complaints fo i e wha anong me le receiving a lako overtime lako salary le fweka o mai fo i la buri o ri mongi. Al sau noanga la whionga murpula. E once a pasi le budget, pasi el palimenge, clarify that once the budget is passed by the parliament, the head of state endorses and then file warrants release, yang harus Ministry of Finance fa so solo le malfokuanga. A fa apea o ngati le yak pere imolo low pay. E le o se le al minskai le o se al maro. So if it's a delay or not receiving your salary, then that falls on respective ministry itself. Aha pera le molo kongi, leo fo mai, whatever. E le o se kapingeka. O le process, pa si al parlemenge, umasaingi ave o le al maro mai, ave le Ministry of Finance, inga kiriva le ia, ministry kai kasi. A le alaku la low pay. E se mena e osoi on maro, osoi i la mkanga ruenga. Ia, te masaro, wala vai lea ovi. O le la kare ruoka e au kese. Ia, ai mo poring ko whaafonga rango kere wakun koming. Nga whaftai mai mo mai, e tūpua matangiri wa wa, pia orka kupu masang, orka kusaparinga, kau ke fiwe fai. E iai lava, wafi tau ni pifo ni, o rola ikanga ruenga pifo oko, he ke fiwa ke fia nai sako e kawanga iskanga kere fifia, oi, be happy and look after yourself. Po hake lo pi me oma, be happy. Verso folo ke roa fe mako siwa o tu sabab, o kau ke vai siwa le ka kule ale a inga fo o tau a inga anai ma, fia le posa waka lo po, o lo po pi ku pi kau de sipo e aka ika ai, ia nga, ai o taimine, ia o la fa umar ka ko obi ongo boleva la fiafi. Ia kau funga lava singa maro longo kai fo ko usunga ruenga, ia fa tai mai mo mai fa kai fo ile fa avano me lo taimi fa kai ia.
e so so ka vai maru po nga fo vai be al tala masa di ko ikos ka fa sa la ka fie sa ka kala ngo fa kai ko lango me lava ia fa maru luas fo pe fa pe fa sala pa la fa fonga se ngana ia e po tau tai le ato ia lona sa ia e manu ia malo longa nei po fa kai ko lo fa lo ma futa mai fa va no mai lo tai mi ia fa mangia le ko se wainga e po e fa nga penga ia malo longa fo nei po America le si ko te lope po o fe ngai mga luenga pui le atua malu li tia lo tau soi fu e fe ngai mga luenga wa fo tau se ina ainga ia mar fa inga tau si se ta tau tu sa moa manu am tu tuila America sa moa ia mo ka ko polum tu ma apulima manono ia mo kele se la fai ia lofa ke dak mo ko ngipo manu ia malo longa nei po mangalo mai sila manga bole tau tamari ia ai makua ku nga ia ala mo ma ngai moi manu ia malo longa nei po lofa te le atu fa tai ma futa mai have a good night ka ki chano manu malo longa po so fa so fo